njengomculi kumele ukwamukele konke okuhle nokubi ngoba inhlanhla iza nebhadi, yeyi, waze wangiqulela kotshwala bonke bagcwala umzimba wonke. Emqulela ngotshwala-ke usho lowo sisi wathi vele kwividiyo futhi ungale uzithobe ukhokongo. Uma nihlaziya kube ngamabomu noma kwenzeke iphutha, sekuhlangane nenjabulo. Plazi-ke iningi labo-ke le gender le mase kudlekile i-control kwabanye cha iyabashaya, baye bengaboni uma sebenza izinto ngoba yonke into-ke kusuke seku-blank, kusuke sekumnyama, kodwa sithembe ukuthi kusebenzekile, wacula kahle wabajabulisa abantu. Nansi indaba lapha ekhona, inhlanhla iza nebhadi album kaKhuba kaKhuzani uMnumzane Mpongose lokhu yaphuma ngeyi-21 ikaNovemba 2025, yaphuma ngo-2 emini, both on Spotify, YouTube nakwamanye-ke ama-digital platform. Laphana ikhombisa ukuthi yena isiwushayile ku-15 million, 15.9 million ama-views ibheke ku-16 million. Uma uyihlanganisa no-Spotify wenza ukuthi kube u-23.9 million, shuthi nje isikhathi singakanani izoshaya 24 million, okwenza ukuthi isale ngo-only 6 million wama-streams of views ukuthi yena ishaye ini-God plug laphana-ke online. Lama-update eza thick and fast because you are doing a good job nina eni-stream-ayo eniphusha umsebenzi kaBaba uMpungose. Nazi-ke iy'ngoma-ke ehamba hlakhula laphana, uma nikinikana wenza mawala laphana-ke ushaya 2.5 million ubheke 2.6. Jola naye ithi 2 million naye ibheke 2.1 million, qoqa kahle 1.7 ibheke 1.8 million. Ngasensohlanye ithi 1 million ibheke 1.1 million. Nazi-ke ezinye futhi-ke ezisendleleni ezenza hlakhula, ithanda mawala 839K, umshado wamafa 722K, iphuza kakhulu 691K, inhlanhla iza nebhadi 659K, nezinye-ke iy'ngoma-ke ehamba hlakhula. Lezi ngoma kumele niy'phushe-ke zibheke kuma-million esikhathi esingakanani, kumele uKhuzani ashaye ku-10 wama-million kwi-album yakhe, bese-ke niyabona-ke ukuthi yini-ke enikwenzayo after that. Uma nikwenze lokho niyobe nisebenza kahle kakhulu. Nazi-ke ezinye iy'ngoma ey'sele, ingoma esengaphansi kwe-300K ethi ngibonela ukhulu, ingoma emnandi kanjani ukuthi ngaba lapha phansi. Nezinye ethi angibonanga nyoka, Khuzani Mpungose, angibonanga nyoka, Umthandazo, ngelinye ilanga. Nazo lezo ngoma lezo sey'shoshela kuma-500K. Ilokho-ke ingane zakwethu-ke engifuna-ke nikwazi. Okunye nokunye-ke sikubeka kancane lapha kwinto efana TV, sikubheka siqoqa ukuthi mase kubonakala ukuthi nansi into engathi ningaba interested kuyona siphinde siyilethe-ke kuyo kakhulu. Even nangeyi-1 bafowethu sivula unyaka, amavidiyo awamile, umsebenzi awumile, niyazi kumele sihlale sisebenza senzele ukuthi kubonakale mase kuphela unyaka ukuthi nisebenzela ini. Kodwa-ke nisanginika-ke umfutho-ke khona konke enikwenzayo ukuthi yena-ke niyodlala u-music kaKhuzani. Kwenza kube lula kimi ukuthi yena noma kade ngingaboni ukuthi kumele ngenze ividiyo ngigcine ngiyenza. Sekusele only 6 million wama views or streams ukuthi ingoma-ke or i-album yonke ihlangane-ke i-God plug. Nezinye-ke iy'ngoma-ke eseziyoshaya ama-gold plug lapha ezamasingili, ngizophinde ngibuye la ngizonitshela ukuthi iyiphi leyo ngoma le. Qhubeka nidlale ucula Khuzani iy'khathi zonke noma yinini, ningadinwa-ke. I-update-ke ye-Spotify sizobona ukuthi lezi ngoma ezikwi-top 10 laphana, ezikuma-popular songs zona y'hamba kanjani. Siyode bona kuzayo.